Tuan sim digin Ay, lumalab. Duwan, Jim. Let's forget. wona All right, all right. nangan wi go min kak Nothing sigin kat again. ke mo las na gaiwa nakade wi pe spelling pine met las kusai Okay. kade Nothing siakan na God. pe su kak sigin kat ke arslan na gaiwa Okay, okay. wana ga dakal me ga ya tigin treskel da ga tafla na sham ang ngau ipak lu si gengen na wana pel na gaiwa ka tu si banner singa ngisai shum met las kusai if in motion like share live gas lo pangai pelji pangai makadara ngin agade wetokle like share nagade ushi luko mona ina nalan lo na wana penna ga wada taga naga programming kesla on sukuwa oni sukuna ke kashin kulo taga keshi royal or dig interest kan nagade taga is pepella shin aklen naga walas taga lalle su kaksigin gat ke gat matayang ako lape in long gas mo lagi pelching digin usut pello anu she on suko lan met lan fun wias kuam ke pelchinge No, well, first of it. Check volume on. Mr. Liban, check volume, do man. Mr. Liban, skelie volume, do man. Lafka. gangena Balik ko muna na may kuno ila. digin Ah, first mate nga check na share. Una, yengen na pa ikap siya siya pa. Yengen na wala. kal First mate. ngalim ba pangan masim fa kanga super mutia wi mal kan na ipse Ah, muna. Check na first mate.
Kaya mitlas ko sana nas, wana wu kusli penersingan, like yan am share ye mitlas na kay waksain long pe, kawok lom, agat kya kalin kum tam tayo tutor, Ei, ilo ke aklaman, tuo ilo ke cium na kum, belchete. dikia persen ke benching ngayon, Am da gel chemo. pangan. Ajak na sharing ina. Tashikwala. Fresh share na, aranji, Ibas untuka, kungan. tukwa. All right. Awesome. All right. Pain ko mitlas ko sana nas, wana tam tayo tutor rangan, ifin may sasyon kum dikia si kamenan, Awesome. inakayekat, tuwan na siyum, fin ne kias foto to inakayekat, yalle. Akayemat na kayo. Yep. Oh. Asun gumgunayak. Kahit, Bangan. tuwan na siyum kenye, lo kias pumante, Ay, tuo. kahit digin preskal, Ay, kaya. pamogat, bangan untuk ka may sangkes na, alalos, kat share ke pel siya, na mitlas cry, na pala share pe, life kas lo uso, sabi walk out, usan ka na kaya, pamogat ako la, if not from sigong ke peng sangkasyo, kes la, agat sa first naman nagpupo kami kes la, digin, Ay, ubing an masang KG level lock nge. An we ko kahit in alam pine mo, met we asan.
Kaksigin kat, kulo no siwas na kayo mauchak petar ki pelching ya. Ngan ski dila lelen laki nga kan sida lon meti nga daga na meta. Ano Mr. Liban, bangay me ano no? Mr. Liban, kung long lelen luman, Allalong, how, kilomalab. Glomalab. Agi na skimen me agi di le voluman forget. Aldel Dengan kalo. bange with the screen dengan bange with ma we are of fundraising sige set tayo la finan Seattle, Washington. My sponsori fin bayar to nilan churches saya satellite churches nge Maui ke yang na bange usima me fin chaka kat mot como edel ba behind the scene magarigat ke fundraising sige set ya. Na damdal gini bangen damdal Roxanne damdal Annie damdal Naimil damdal Elsa Nemerisi digini Siena damdal Morin pa Preston and Wishiya na Mr. Remus siya pa Mr. Larry Mr. Alec Kilin Dikin Alec bangen bangen damit ma aşkıya belang falan na room na main academy mga taşkıya na ngasut kumin agnen me mataş matakangan ngan kain sekwen na kayon skut ko klamalap. Well, kilomalab, glotikin. Dat is bij je spellen akkeling kom. Tamdel, choter, kilomalab ke. Kaskalang, tuwana shiwus ke kat si filtering in wiko was in long ke kas mo lan kat ke olu tu senge. Lang lap lak na shiwus ke wa. Kulum pulo malap. Pange mas ma yok sepe me tang lal fuma pange.
fintraksina ke kashin gollovusa tigin tres kali gaklalen tagallen na kay wain wikavus met na kay walas kusay pange focus si magadinaska gas mullan gat magain pa wishe karingin yak na sikom wan mashaya tam tal jinge kenye kat sonul ke fiung lan ne julia kum kulo man lap kenye ke ishash kalang sham kalang as sonul be Rafael mar mul chwel kenye kat sonul tal ke me fiung lan ne julia in long time tam dash Columbus Georgia lo man lap el matu wana shim tikinti el minister liban kul genye lo man Malap. lap el papangan tuwo Esordon duo kaksigin gat kemullar kaywa kulo malla tigin pertara tuo kashin kol kulo nashin gat ke was klope ke shielen sa shel ashigadin wipe witness Thailand be ke was akfashela ngor shila ke onsuko ke prokon no shikaya tigin kong kulo malla silpen sa paema asano prestan no was ani nucha pero sa paema pe onsuko funga ikasta Silpä se mai vinastigin pörle. No met lasku saipe. Oja sitikin pörle lan sil tigin me kana ke kasin koinga e vinas on no was. Kat pangun no fon na en Honolulu en Kona en Ilo en Maui Guam Pohnpei Roundneck Village Church megos lasku sai en Indiana en me tigin treskel larsngo Seattle. Tamet lasku sai na mnas Ushe on lovosa nin sangak fletche gat ke kashin ko lovosa online ministry lovosa. Nara ngosha far tangen ka ge ngali e fele chut we ngali e talik shit na der finan lana e we be met taskuam malikia tar ushe na ke YouTube ka Facebook ka ngai ispen na fashna met men ngai dalla mai na ge wadal da posien karing met tasku sai o na la kakse ki gadra ngai ispen na fash play na me mass play na fashion we ben a gas mold ala la fashke online ministry kung gulo man latigin perle ke oye singan flower two flower eh Tam Melrose pangan, I believe. I like mo tam LJ Weir's pangan. Rose long like na kamot David gulo man lap gulo na singa de If I'm not tuwo kulo mistaken. on the last year when ang kat akilin mabubu ka de issues kulo man lap tam dahil alle gas na wo ta ko yurungan tingin Tjem pangan. okay kulo man lap Kung fin naman po siya, nga ginakalim ito tjem. ya shuwe to siya tuwo kulo man lap okay tingin per acknowledge masingan kulo man lap tingin kalingin na tingin kada katse tar na ka program in cash lao kada so musya online cashin ko lowosa taka tigun naun sukan da sumne ken Washington na tigin tres kallen taka siak la lena nakadar sam in pine large nakatsum kada sumna na tigin tres kallen taka penna akyok ki malena na akyok ki ke wik nga wi penna usye aksafien ka akfonila shamang ngaw singa makadanta ke kaya ngata la taka akfonila no fon na ngalle Calling machine matlas na gawa right again katsum na ke unin kesla kung mako proy luman tigun naun sukunga Basta met. right we got
Well, when I tell him yeah, because I'm not interest good, then the go. Well, I pro any guess la. Okay, program lo also. Interest good. Klamalap lebih terliban. Kaksekin kat wigo min kaksekin kat ke kadutyak na kesilen sa asya ang anbahin bem with was ngan ke was takluk aten along la kemran ti ke lamon me los kata shik tang ay para adjustment ke ta an wigo min kaksekin kat kilen jinge Tuesday and gadashwea all migos mitol ngolon gospa asingen na gel du dangin Tuesday nangenga ako langan kain Brian gasta projeken mga aswang arla ng sheka sa lobos kayo. Anak ko sa kilenan, arla na pas ma force matakain ak fisiyen siya skiplan belzing nakadinin na collective corporate prayers kadin kanda kayo ni proyeke belzing yok nage met kollasha. Sjolle Republican, Democrat ngin som na White House in Kashikat, kamit kulan fela, ka finne FSM, kat libe na ke futsi mataringin na finendru, kanin mange. Usina siya kadinita la pay na pay la malankada te fos. Na panag usi na naksingan na siya kadinda ka, penganalen ingan sukasaro yun kat. Malangada de shishi, malangada de bias, malangada de shilela si party digi over another. Malangada amdaki malangat chuaspay. Having said that, kibasing kadak misin siya into gani pray. Ato gani pray. Kulo malap na siyungkat papatamasin kasaw. Kisilin sa asya katutyak na ke. Kum si Philpe, si kolash. Kadin kain da kain dutut kin gaslom. Kadakilin lapan langsilom na siya. Kadakilin ke kum na nakarangan kat ke kadanin siyan ni nekies. Eki kadi sustan na finfel singe. Kum kasa ni nekies papatamash. Metlash community lash church lash in kain kasa kat ke. Matala lash tofla lash. Kadin kain syukom in kain matagi maswas paelomo. Kat papatamasin ka siya, kumitala pel pes kat tafaila liki maswas pailom. Takishipin lang silom na siyesh. Kung sabay mo, when kulo siya fan na nato, when kat may takat todo lang siya naksiwas sikat. Napanang kiwin na dumil taga alagay la, lubuven, taga pasisel in kain anasye may 4 finfel singi. El fully God, el fully man. Kum sa payan malan kan digiya siya kasak na siya. Kat kulo malap na siyum. Kilban lang si silumingi. Kastum bak kayo kat layan na kayo walu adolo da ganiwe kumaya be asin maslo. Panagil tu singi kat matayan ke maswas pailom. We might wish na kayo wa matunin kipel singi akat papa. Collectively, corporately. Long pray lash na nakmanas kat papa. Kat pray ke met kulash ke. Finfel singi. Dawak White House, the United Nations, nakimutan fel siya. Ako nini na FSM, nag-enshik siya kusray. Kanin siya ula shifena. Kat foto tula na po kat papa. Katinanay kom. Nanak manas na igigat kima po ay siwaslom. Katin kain matakain sang kuldalik nata siya. Hala na yok lang silas na sindalik nata siya. Kapkaba klalo sa kat finchak mo. In genik na kayo may los askia. In karangan niya kilos. Los inte. Tawala ka in pisapas ta silil siya kuluklan na. Apanang gikat matayang gigaslom. Gikat trabe kisin ngastas na siyong du singi. Katawila na nanak peyok ke. Metwiyesh siya ulas. Siya medulle be fast gikat kipel singi. Ora labe sa pala kimunin metlasha. Tasak takat lalal fungikom. La plan lo mal wali plan lasha.
oye na kayo makumaki makum kali wangan simot kan kesla mami kesla wangan simot kan kali kum no mala mo jinge ke susta se oye pe ke mi se panang bangas siya klasha kat papa nanak manas matayrin met wiers na kayo mam dain belina shurla akfalati belin yokshalalus inesmak idala maingi makukirum siya check na nasin met wiers mam da begen nursing home ke belsinge ka finne lomono ka introashikin lom shesh ka kongta ka ni asho ye kat ngsheshim kat papa nanak manas saplak me galyen chien met lashke wa main nekom todo na yeralos kesamen naklalos in ganchukum apenas indali kuyas kanatas tamas kias mas pegelam gelpos nanak manas kat papa urek main kat kewa katene nekom anagyak kalimila sa katalen of totole Ekimalutu chego mesina shishkintu senge kat ngsheshum kolum in anvin kospelloma ingan gashikat akademi kalmen gaslom faga klasha infal nagemoms mostake moyen nolela lumge gaslom chekain folok na yrum busya ardana yok mishya klash kat papa tashak tagat finem dain jingen dagan nanasum kat ken mata len nage len ake kumkachi mai tamana kewa kat aishut nasum tamana kewa mat fotodu leke ke faga kangaslash komin negi fal negi akwaklom kadinge agulen fashnemet ngsheshu min losen fulbashkin nuknugin mayon lom kat papa sapay katle faga ke gospel ke inem kat fakulom alap nasum amen kaflok na yurum nalilipan ke belsinge finash me fakirum fagat kain sekwe nage me ako lalash ki faga clash ma ashkel dusinge Well, kulo mal lap tikin. Yoke point kesla, katul mal lap ke oye makum nse sinkat lutu tang na kay wake met lars ke met kol lars yok na tik na ta se met mas. Met lars na kay oksai. Na wis ko slong kishin boy lal tikin na met tiki benail tram corporate person ale yok shipe. Ale yok shipe katin to weni. Broy. Na never see spring when pangin siye mo lan pangin siya mamay Christian ay na ka tram na sin ka katil po nga ka nakatag long porong o ka through his word Genesis na kay Revelation malungan na tagay na fashion pero na kayo ay nakayi ka il tram kin pe me spiritual family si pe biological family sin kaya ka tagay issues na kaya ngon ka katila relate na sin me biological family akat relate na kaya machi chiji la academia el siemeri nga kaya gospel nga academia la matarun me matamalut oraluti lal machi uchak fa manne kaya la trikuya pal gunmengi ngalang siya ne siya trikuya kan mat nakos akwaklan papatamal pangimasinga oyen factual chiyes nga pa ta na si kumke factual tigin bien kat kapasyan na Jesus Christ kesben elikas kat taga din lalal fun yo yan or malal ke gospel sing pa good news great news of Jesus Christ el taga mo la fel agat kapasyan na kaya ngayon kat kapasyan na kaya universal me church body of Christ yok shubega din galan ke masing may nash may chat na me wanain tafalumo show lalos biological family orang ito sakto masichi la kalimya pang elosya akos kastan papatamok pa show lo pang oye si may nagaling focus na kaya na tikal me pakat flay na may cham mo kataka proy pang par yok sipen proy sing kat proy nak fshachiya when kat mata ke met pe kat tin awudi gi machaya to pang oye si gospel sing manchin fell on the phone
She back telling me John 3:16, for God to love the world that he gave his only begotten son, that whoever believe, mit nalalal fungi etaka save, it is a common grace, like a saving grace. Pang o yes, got ashking. At kakshagin God ke proini guest, at kakshagin God ke mashipe, the gonna shirke ke belchingen, katinagulana ke, foshiana ke shingali korske shamang. The she been a calling me, she fell a lap to witching. Katakalimiya, Lenin Aknasnashia, a day of atonement, Leviticus 16:11 to 19. Leviticus 16:11 to 19, me Leviticus singalon gors for singalon gors pa, me key text, tak practice na fale, ke. Lutu gada ka samsam ke ni pruya, tosta yi pruya, Friday second Corin di me gors. Nakataga liftiga singalon kor fortuna ke singaw inakyo ki mashe daga ke shenri yan natigin na shi bataga ke mante akyo ke pang flow singa el ntai kara fashion weekly katala leta ka ben by the time we get to Thursday kata lock in na pa kalim na pa la me leni naknes na singa me a day of atonement ka passion kuno kon ke mante ka passion masila daga akate ke tustiang kapaseng masifin kataga ke Wednesday tosta kata kapaseng na ke sifala lapsing leni naknasnas a day of atonement bang fin traksing katin like okala na ke set our foundation in the word of God bang masing katin okala ke kastan God setan nan taga na ka ses latar even kati or malal chija siya ke metigel som na wilderness siya na yen may sisin shufeya kel Messi dakning na sila. Tigin per le lancer la mga singa ke Shenrim, Sunday school jilasha. Me pura kaset na ke, me tigini koshima, to sleyak leke, or masaptawan kosha. Ito ka pa na kumusing. Kaya kataas kaya kalans up singa, kadin na nakadin, sisis sa kaya ngan God. Pangay kasinsiyak singa. Pangayan sa nagkikisinsiyak singa. Messi itakang na siya Jesus metigil som na ke yen mo si singin shufaya kela ngon man God. Na il fact na sin metamal ke or masapta siya. Nimet som niki en Jerusalem na niki ngau show comforter ngau show may sang singa. May sang singa ngon man God. Nangakong katikan ta ke kalan sap singa understand his ways God's way if in one ke. In other words, we need to be born again. Though ngon kat indwelling kat tak sisista ke ngon kat kesben tak akos tingkat tak ke kastan kat intal na kayo. Amasing yoksube. Mas may ket na shares ke kashin call online ministry laws nga. Kadin taga we long kastan gat len na kayo. Shitlaw siya wana tiging tres ke lalakalim nga. Shitlaw siya elom shenri ke shenri. Ay siya flokon ma me experience lak ngara ke nga shitya ke taga sibera internship ke 2016 pang mga leke inkal finpe fale ne enchit baba sigap ne nama ko finpe fashion na tea dudang me fale mo itak flow inkal na ke wataga on kaksha God that was like 78, 79, 80. Kakalason ko sit koral ko man belching. Kung falen sa fair, falen na teya. The two ten on aldo. Asum get 2016, it's a different ball game. Na vin ko musli ako kan gada, asrem nen. Aso yen ta dikiyen sibata ka akalim mi ka es makin yemet plal. Elang sikat na phone. Nga fat na pala mas may tak yang na siya tam lang shirley taga phone na lagyan len na kayo ang itak na siya tingin interest ka nga kastan ka din nakes makin yegad leflo ko kadin na kanong kala ke kastan ka katin na proilan mat na kayo
kadin na kashalan mat na kewa. We need everyone in culture fund na ke no konchima. Ita kena silti interest kalinga. We cashing call online na kung sumnal pasta mani siya yeah Einsfield if in kumta Einsfield. Kung sumnal pasta lo to Central Texas. Kung sumnal pasta Shaker pasta Frank Seattle. Met kalan sap ngayon kite ta masing tig interest kal we go was mantine ke sette. Alu in Friday locally. En nagawa ko maskwan sum na kaya aluan in Kashiko. Now, of course, fin saka ba kom asa ne papa. Tikin triskel da fat na masing ngemen na. Kom pasta siya in mom siya. Kom wake up bro, teach them, feed them. Na um taka na ke kajin ko, kom sum na ke alu locally. In me, in 85, in karning kat, in akaya siya sin siya. Katulo malap ke may kek na siya nga. Well, mga si befak po dito, kada sum na nga kes fak la mga nga me kiratawe sang mai gana sil speaker ke lash nga tigin treska dan daga ikoya fosiana ke snga di kos ke sam angaw tangal ye len inak na she a day of atonement si fela lap na ke week nga kulong malap ke aslan mat na ke wana manas week at ke malitina wo mai tagaral tigin treska nga tigin kung kulong malap ke arulom God bless you kada usut pero kung fact na men lo malap ke perjelo kumusila ko tigin Well, muna, stand by. And kal kilila, unsa kumamdal sa mga at country dagan. Well, unsa ma Texas Santex? Lustraliban kom alu Santex ke wiklo somla kumagalen met kumta inelos mute agalen met ma yagon sugong nga agaling ka tayo lo sao tigin okay klamalap nga ke wikom met piarin daklo no silos ke me unsugong ke yaklalal dala
lalo sa. Nakade me matawagin fast limit kimulut si Mars nga nagifaklumaan. Nabana nga kada somne ki Sam ang ngaul mamalutut si kaya na wigakin pa na me malutut ma asmisingi bangan masi ka may read si ma kada da kain dive in na kaya nangan kain share screen na dar ko hindi ngan kan like alem eh en mako sa suan men siya fundu was ba kusrik maginan nga vinakain relain yo kalem Mr. Liban kasay singan ay yo kata Legalem. ay klamalap bangi Ushak na le, kung from kin pa pala ne. Ushak na le how niya. okay Kyle 1 second Al bangi bangin. kalem Legalem. Pepe Kyle mit chelo man. sis pe ali abitang wan long busik wana det hamram ke so mettiki kade fast met na ke fossia na ke sigalit ko so Mr. Liban ngaki flok na ke maliti makum karikat kelti ang fingan me kan flok na ke masimet panakalim ya kan samsung malal David skonin kaksak mekum kan fakke mong fusashinge na fani na tin na ke me in long tang lal e waye pe na ke onga yema el fale na ke anain el tang manan talak niel na tin na ke me frarar mangan anan talak niel na tin na mekum kan akalim ye meting kan fast na ke sacrificial dedication sin na sin kat ke fos yan Ito ke wala. Wana akademia kaya. Ar iptoli magat akademia kaya na ke. Fosh na ke al kushingan. Masih mengen ba wana in pakotin rescue shit pataka kaya ngan. Kesben Grace Arshmodia kleshima kat lieke fosh na ke tolungan. Na mong fushesh mai tak yang na shil siya David lang tapan Castle God. Katil topuk tong lalingan na eving kat kapasin na mong fushashima itak yang na silingan ito ka pera na fostolungan fosak tolugo kapin fosak tolu singan akademi lalal fumi singan kunnet na ke me mong fushasingan lalal fumi singan para sang matay silal siya David ngan na nito lakat lawelal wanain bangan natin me Sham me tifai simore makinyak ngan nage me wanain me machika tram kine ngia wanain parallel si ke my support ah emphasize o yang in support each other na vingum sum patati ni ke fosto lu lalal fungu is keyword chingan el daga wanain ta sang el lalal fungi ke akwak lan kadara el sang mateng mong fshachina si David lan sam no catch lan kad now we finga te ka commentary ni sam from can see ching fite shi pata ke sham so kungen me prefigure ma shi mai ta ka fon na ke me Jesus Christ ni el onanen pata ka na ke fos on gort na ke al gort ka kalam ke ipru sapta shnol fos limi gort na ke gort ka tram tram ni ke ya bagum ram ke elengan kinnen kalain sap elengan kinnen me kalain sap na chin ka del me inara lang chilan ka na David el tram kin oyengan in foshingan nen el mateng len tapan kasha sin ka na meller katil daga topuk tang laingan pangan machi magataga usie siang namal che fos singal koshika kan try dar Pinkat di na po o ye si masyam so kung sam from kunya ng fossin na gato lu singan usie me craze of the me rescue si parik na siya ilangan fosyak yo pataga ki na kengan katu si reference kaya paka sam from kal chair maya wana len tili ke fok ferrar yot wen singan shuki jelen te fat na ten naro yok shupa ka din ganem gela bange mashi mataga
project 一个 foreshadow 有关系个 perfect plan 是买这个，个点呢那不跟我要那些连这个。When a David tongue na singad, wuyak na singad, with a contrite art, in kalim, lenita lagat, enin na napay in kanikin molo das kumail to go. David il tram kin fossin na ketoli to go. Unke kin ke fosak to sin and to go na ke fosak to me got tram kin ke different resources ke kumata ke lalal fungi sin and eta ek la my placings. He will never leave you nor forsake you. Forsakot na din megor. Hindi wo ilo sila lalfing lime God. Siya tiya for lang na ke marshalayla. Ka wala lo siya na ke katsa da. Umara ma postla na na shir. Olim God large. Pangan. Varieties of placings. Oh iya pakandin la. May nga example pin na ke travel sila weekend na. So just po siya accident siya. That's just something when ang protect ko ngala lan fung na peke ke katchilash ngala el sang tari when natal mepela to siya na siya when room saptal ko even el kusyagan la when natal ke sibet takutan yok long chikaulan na siya meta mepela shu even kum taka ke insiya pa na singad ngafat na pa nga share na sila tigin meki. Nga time yan na pa, nga tayo in traffic, fashion auto lukata. Kaya na med nga li accident siya nga, man, time yan na kaya, nga me instinctively nga coffee, makin race area siya nga. At pa na lenin. Nga kaya na med, nga ke traffic yan, nga ta auto lukata kaya, nga ta non ko, man. If nang at the coffee, lakan nga yaman ngayon aşk ya maşın. Ngayon aşk ya. Forsakot lumikor, fingum taga sang lalfing God, komun kaksakin God, you will be in placings. La me to wash makumash ke moljing eternally bound, kum fast na kasao, kum sung na kasao. Pa promise silang God nga. Kumais mo ma backpack. Now with that context, kung fast fin fella sing contextually, ita lang kami sumnain ko sao. Mon ma backpack. Force ko oyes rit ma ita ka line kum ke mo sing that's part of this life. That's part of this downfall. That's part of this sinful nature. Now when I sit flock capacity, na ke messages ilra. Ita ka na sil chiches metigal sumna ke me. Wilderness for 40 days, 40 nights. Messi vat na sin matamal met kom siya somnigi Jerusalem na nike man kat pagadin na ke mo sing. Molingan ba mo. Soft nga ito kata nakat focus tari. Kastan kat kato kya la ke mang. Mo soft nga ito kat tu ka ke. We're persevering as Christian. Nara fo siya ko na get mega ito ka. Alaw chill na pwede kating kalam kita. Main siya ubar ito karun. Kat ngay kin ko mata ke kat lale pra ma shi ke she ko ponte sumna ke mashula la fin kom likie ma shi inta ka metti ki kat shi ma ka tak fla chinge na ngai ko me fa lie o ye ma elia na shum buena kas mol nga ka na ngai fo son ko na ke al gors ka u shepe sam ke ne ke me reference kin I pushing al first me ko na ke gors Ipru me singal first me na gi kor. David el man matching a prefigure ben la chiches la ga Lungse som na fin chak sine. In ku chak na la chifen pangai aknas na shima eta ka tatngal na ke shifela lak chige week ne len in aknas na sa te of atonement. Dai even got lie som pen na ke saptalong dol na ke ka fight ko ja kan kada ka kalan dela aninen work aninen atonement chigan na ke Day of judgment yang anel any even kung tak na siya kume untak man naman to. That's it. Na perfect lamel the gain la makuluklan fella even kung day is marching judgment day is coming. Pangalan nan ka yel takan preventing God from going to catch red. Lenin nan ka siya
go hand in hand with this atonement na ke physique ko siya. Matuli bagat sanong ugu krapa dia atonement lenin aktak. Mangan na fon na prefigure itak na sintik na din choose ngan kat kapat na ke through Jesus Christ magay namin pangan spiritual family siya. We're not physical in nature. Lawan na trik na din kat nga tasak kat kapat na ke kesu ben Jesus Christ. Ilak fon nila ke in a spiritual pamul sa siya, back covenant sa siya nga. Ngan man gading gat ka siya. We're in a spiritual family. Not physical, not biological. Bagat issues like ngan man God. Pangan masimat tik na din kat nga fosek kaya. Mod alsat nam ta sama masaya sini mising. Nicodemus si penna. Much mashasta ke masaplan Moses cannot figure this out. You got to be born again. Nga si base. Ilya nike inshin neke ya faka. It's so spiritual. We need to really understand that. Kat na fon na ina shuste ke ngamman God in age. Kalem age. Yok ti ginagawa mo mapatpatching. Kat kulo kaksakin God ke insang na summarize siya med igång fast när för sig när kanske när kurs när I skriftliga tramfram kunna ke commentary sen ta kanske pasta si matuya me line covid-19 sanga kali me lomshen rilada lomshen ni nagai wan kayan lomshen ni ga kau di shine pasta sen asum dia commentary lan na ke for si na ke for sal kuske sam hangau ngali outline dia reference di kia ka na boom pangmasing seed of David, prefigure ke Jesus Christ, ke siyam sa kong in kaksakin God ke mesingan, fosina ke tolu, rescue sila yun. Ke siya me, pakotin. Lalal fungin siya nga, sang na sila David lan mateng, ito la source of life come from God alone. Nara prefigure foson gos na galigos. Siya nila John MacArthur, pangasang from Kino. El magana pasta si Matuyak line tena is COVID shot. Paingin na may nga pa for la misya ke COVID shot. May nga som mayang na ke oyang. Pangasyang tot siya nga. Ito ka ke 7 years of tribulation. Kumay sakal. Akal lal siyatan. May nga liya kayo. Kaya siyang nga isakal siya nga. Katliya na ke COVID shot siya nga. Even kung de is kumet teoret mo. Para may nga som mis. Pangasyang tot siya masang problem ke pa lang. Na vinga taka na kelal fungi singa na ke Lungse lan kat nge there's no fear in this love. Na yok chupa ka dinale kalam ke mange mol kin gaslan kat kaksakin kat when na David the katang na sin kat nge. O yan na wo si bange ganin actually si ke gas molan kat. May chang tot na kewa esom na ke line flourishing according to the scripture of God. Na ganin to persevering in tu yak shaman malan kat. La şeytan il faga, şeytan il en wakitar, ele tatar la som nake line for. Mashing ako mashkan nga katang yak tatar when Jesus rose from the dead. Kat kaksakin God, one a David. Tang na sin God with a contrite heart. Tong na siya. Man kata dito, day of atonement siya nga. It's something if you got tackle la kada sanga look forward na get judgment day siya. Nakada looking forward na get judgment siya nga even Jesus Christ ilya ke ikatla aknas na siya katla ke mo siya ngayon. With that said, nga sang flogon na pela na siya tigin tres kalanda ka me first na met ak fon niya lama siya asam from ngayon na first na met na ke force siya na ke sinyalit course ak siya fila siya mga tigin kung gulomalap ke pela list na Una. gulomalap Kaksakin kat game. Lang lawan sko na bad värsta med.
Well, tiga kastamita, kadvaklo malamsin siya ulandalik na dahil babalik sa kilin, tiginis Lucy, makusaklan ng wikawa klalos ma yaklaon sa kungan. Gade, ingen na fastamit kimuluti mars na ki len misinge ya, nga kasikat kisfesinge, Moullac Lungse arulan gat, siya tafuyan pa na maluti siya ma, katlang sermization siya matagal siya lemnis liban kaya. Na first siya ka stanza yan na kisngalit ko siya pagkateta pula kaya nga. Kaya first akiya siya ngifak mo, ka stanza akiya siya ngifak mo, lemkat in wali lalaplan metlom, nga fakak peng wuke mo lilalom na siya. Lemkat in wali lalaplan metlom, congregation jima, pati videl rikilan address nga, in wali lan metlom, nga fakak peng wu, ke mo lilalom na siya. Komita lang afa, tiyan at tui, intraman maingi, na ke videl samsang nga, el ke samsam na ke me compliance lalo la, masya malawrik magin nga ba praise, praise palawrik magin yok na ke me kasin kaksak lalo, pa na ke madawakin samsa kung makalamiyak nga. Nara ke me katdip sila samsa kung na ke first year singa tayo fakla, nga fakak peng wo ke mulilalom na siya, na he announced that he willingly spoke to the congregation. Na mesima le Mr. Liban Traman na ki professors lal na Georgia ilakan tune falyang na ki accident si. Na magyot traman accident na siya mit mam dai ko shaya contextually. Katena itala men stoyas ko na yami nas ko kasas liye karara men love ben gene ka en nga tramram ki kash ka 75 miles per hour.
ina ka din loang na kik moil traffic na fin ba kung kain sila dam ka tigin na kil nge maus me social lap nge makum chike kumin parekta me force ke nge ale na upe social shik nge met nge kumfinet tafung le fakis ye social nge kain ekla na intinin ko la makum recycle ye nge nara bak para nage conceptually nage factual lem Mr. Lipa nag ashna mo ange. So what's the big deal of bringing that into the talk, into the picture? Mola dalik na diksinadan nga dahil kasha si Houston, kasha somne Georgia, somne ke masla na Julia, si Philpe falok. Kingara si pela kasha nge nga masla vana kele nga ke katangal la sidan nga drive house nga lu kada shik som faloko. Naging asama na sin kayan mo ito. Bana madelta ba? Katsom ne we faloko. Delta na tala what does it takes? Naro ke faxing lang eh. Kumita lang nga vatien na tuin siya maingin. Bakal men faxingen to bring in the picture. Nakelsam sa mange na juda fak kifasingon lang eh. Nga tiya shukya peng ke mulila na sik si fena in pel na kayo nga samram ke arulom faithfulness si bangen e kashalom na ke bange kainin sangan kasha matakan na siya na juda na falok na ke congregation ne in walilan metlom nga tiya na misle instrument kung na siya failure lakoma ba kadel mo di katle kat papatamasin ka sa relaman na wuna si kom nakasi malim Mr. Lipa na siya mga nga katsanging to din ka nakalimye mawala na makat papalwala na siya amekat dar gayan pel nakat mo ngawrela masing the cut fin really come to the bottom line of it cut papa barela manakawa na therefore honor glory praise in then some na gat na para David Lange in my compliance nga rek magin kaksak pa nga rek magin insang akademi mga askya na ba diksya taga ki stensas ko akyas nge Elsham ke na elsham ke as you was slow man and ke faithfulness lo man in pel na kewa nga shamram ke arulom mga faithfulness sila cash lo man na salvation love singa el ke shamsham kun epe elma nga ke fakek min malo mamapay Yesu was na bangan fo siya na singa na iskadi natin nagi supplication to God for deliverance. Samla, kikat mo daw ekif, stanza si Faraniki, stanza ak algos ke malutisin nagi mandea. Bako to yun singa simanyak. David alakan na ungay, anayin talak kapun niya, lagi maya ka, talakan yak nen kain, walom la. Lal walom la yung sunot lan makuduklay ka, nagi fokfrarar ka, nan talakan kapun niya. Na supplication siya nga, me, katfina mot ka nag supplication siya nga, na, kalmihan pa, the action of asking or begging for something, earnestly or humbly. 11 na kikat beseech, ano ka din kaskente siya kikasa siya, naral ange, lemkat, nga tala kumfa, tiyan na tuin bako ten nasik. Bako ten si ma, limsuliban na siya mansik eh. Lungse Oaru lomfa karngan yet belin na kewa. Nara pael akalim ye peke samit nyo ki sipran sukya sa lalilange. Mayo nga iye bas raun yale pastigi makain wekiak. Makuluklak ukweya wina nesunya ngatia kain diye. In kayan pela katangon mo katsamat nakatarela maasi kat kain kan la tamang falki ka di pena amasima me ngakum ininan be very mindful about it el arakat ko flamis Lungse katyak nanain ukwekat na emotionally if not physically na pa kisamit ngayon David and Shiba fact mo mayong nga yepes raun yale pastigi makain oikyak alena wangen alena el kufke bastasana makuluk lag kweya
ne shunya ngatia kandi mangi pastiki yaun si fak na wangle palaiklak na ngau si samsung in academy na ki factual David nge lemkat kumtina tuin pakoten na sik men elsi fena etake mugi ushka klala. There's so many times in his life he doesn't deserve to be alive. Nga si fena for that matter. Ki nga shun o nga iya ki dakta mo fak mo misya kit nila ko nga pako mo nga ska misya. Nga kin uta ka si chance la ka ngan pan mo ule. Na ki nga pan mo ule nga si ule la lakta sin kada pa. Nga ta ka faka ki kaslom. In faka ka sin matuya siya. Men fak ki pepala mo faka da ko siya Lungse kata ka niya yete pa si. Kati ne mek mo in mameta malakin gastan kata malakin me kofin mo si yurin kat nge. Ana kinakala mi bel pasa. Mama kadel isyung yain kat kalin sang kasha matuya siya. Convince na kikalya ka. Kalya ka pasien makashap na upea. Met nge usna italal dalas na kikalya ka. Mise. Met nge usna may kasha plasom. Napana nga mga kaninurek makin may kasha nga ki Masi masamanyak pena yoking amalifti kasingalya kasingalay ko samsam kan na ki Lungse singe pagatin kan rek makan resources kin sa gasha mitlasha nara ki fasha ne shun me fasingal singe David Lange lemkat ay tala kung fatien na tuin bakoten na sik ingena the tone of voice kisamsa ko it dramatically changed. El somna ke supplication chima papisid chima asking earnestly nakmanas masigan sikyak pangipel chima David began his supplication by petitioning the Lord to continue what his mercy, his loyal love. Byron fact mo Lungse arulong fact karangun ya in pele na kaywa na si matolu bal siya ka mercy, loyal love na truth. Makime because of the many trouble and sins that surrounded him. Mama falgilya malorella kankin nge. Palfak nge. Mayo nga ye pespes round yale. Pastliki mga kain. Pastliki makanoy kaya ka. The trouble he was experiencing directly directly to his many sins. Manahil si Vena me orella. Si Vena pakanaklaf kiel. Nga kumin pelpos, katorella mao, sikyak mao, na si masinsi na ba, nga kumin point finger mo, ila parang apatatyang nagimasi ngayon. Ina ka nalarela me, clear distinction siya. Ingat parela, katorela, auliak, in makatis, yun pa kalwa niya. Otherwise, ina falki kati. Na ba ilakalim yung ilang hak fusha siya may force nga na siya. Muli alaliki mo yung akilin force nga kayo klok. Nanak na si makuluklok na kayo. Pange fax siya vi, pange oye si mga fact mo, supplication siya nga elinin na nga. Kaya siya yalim kat, muli alay nga. Lila tayo lo siya siya kayo niyawi. Ilo siya na katang yale. Ak fo siya kyak. Lila tayo lo siya engan ki mo yung na siyuk. In ukok kyak ilos, ak po siya liyak le. Lila tayo lo siya isyan diya na mangol ngol lagi katangyak le ilos. Lila to ilos na kewa sa syuko, milosin ingane pair, lila to ilos siya kaksikin mo lalom, in fact, pel na kewa, lem kat ilfalet lena. Nara, in his prayer, he become very more specific. And he asked for a quick deliverance. Ingin ahil, shikilentile, rumor on the bush, as somni rin katangi, kumni, kinga siya kiknak mo na sume, nga tinavak mo kimakuluklok, ta kosro silak mga rela ma,
Pangat ka ngan kan lem talak na nasum na pange masing afaka nga teurela ku rosia nga ka tuyak yemata ni tawi mo nga patate ke makuluklan fella el nga makuluklan fella it become very specific ke sinji balrela men el konekla el ulla na pa el walon na chunutlan makuluklal na para el pang na sinkat el mo me el shuk shak sinkat lela ta lo sha shuk inu niawi el lo sin ka tangyakle ak mekin yeyak lela ta lo sha kinek pa pa kulukin lain dia el lo sin folokin yakle ak foshi yak tarak tak kanau stain efa shogolosi mettigilosi ta el lo se fa shem na kashib lalo si fena patatyang na kanau stain Lena to lo siya genu niya wi in fo siya ka tangyak le. El na siyak pa siya ke. Lena to lo siya para ka kayo klak. In flogan yak le. Ako siyong den yak yak. Inge na, David alala na, by turning his back, enemies lalay, metlokalok lalayin, ilalekin, malukalok pa sikyak na siya losa. Ilora, in fact mo, metlokalok ilo siya fa, palakin mekin lalap kitang yaklelos. Ilos vasana inak fos yak, elilile. Ejulia tafo in fact mo, lelat ilos siya genu niyawi, in fos kitang yakle. Ilale, ingena, analen, Kim en sel nga wi makulugin pa sikyak na sin metokalok nga. Na masimatagay na kaya kung nga pa, the righteous would be encouraged to rejoice and praise the Lord. Ilos na kayo mamatayin masiwas, sikas ma, limisilipan na siya na ba, remnants. Nga lang sinagas, may remnants. Ketispor ang sikya kaya. Kilos, for example, sumligyan, Judah na Babylon. Naki lailik sila nila. Arsilos pang bang remnants. Te kan me patalik na din Israel na kayo pang bang remnants. Kikat takaligian ko siya kat sinenya kat tafayak lagi kastan kat katalo ni tuteng kat we Wednesday kat we mamaurik ko siya. Show compassion kay matach kay misya ko siya. Na remnants kay ilosoma. Ilosoma ilosak na mata. Kay maswas pailan gada. Nara, the righteous would be encouraged to rejoice. The praise. This would be the effect of God's answer to his prayer. Elos fin mata in masiwas na pangay maisikyak na siya loso. Ramram kundagi fasafla siya nga nilang olim nga manasya sa kashap. Tasak ta kum tiyan naman kunyale, kum katlak kum mulyale, salaklak kashaya. Earnest may request for provision jebangan. Nara, the psalmist being poor and needy, by in fact, kipray sila nge. In the fact na fact, in mo, ito nga in pat na kaso na sila. Ike akalimila, matkulukilos, fase katlas na tulos, ako lang push na tulos, inunia mat sa kashop, emetenina inunuelo si ara masiwas me sirang asi fos samtol ngul itko singan na kaya olem ngamanas as a cash up na pang na sin God insiaklan mulilla cash yelem God mulya lengena supplication siya bangan long yelem God pako matak lem God cash ya lem silipan pange ako lalak na ki me emalti singa na ki Därför en fasciana ke singalit kors nga usut pela na sum na panga me skon ngain gansang me därför la agta yalla ko nga usut pela na sum evin gonna la commentary loman bangga sa marshir ko mga kane kase ko lamalap Ikaw man laptikin. Alam mo na pa eh. aksigin god basta met Umakilin, Mike nga eh. lanai kamawi Lana ida, ngani na biya fokot ni mo ka. Nga siya na biya nga. ale ubele sa fish ay bangan
Tigin, Yes. no malap ke maliti na bobo. At taga di ushe Kaksing. taga samla ke gom me or di tilo me. Okay. Neme soche kuno no malap mafat na pay la fanomoen ke life ne arle lang long liti lo arle ke ale me yo kalmen akte yelo so. Kulo malap neme tamtel talbe tuwo kulo ke malit lut bobo ke mo lash ngewa kulo malap ya ko asan tuwo kulo ke maliti bobo God bless kulo malap kosai de la amen kulo malap na neshepe kayo 10:30 p.m. Tuesday tayo na malap na shell ke len she may siya na shell ke us magkalansa kulo malap Terry langan 2 o'clock aksakin ga 2 open na siya Udam dahil. eh, ne Amen. kuma Lumalap. tiginis floor kulo malap kataga shipel me usia met makat akaline piang siya to naispel langan alle shui kaksakin gat ke akate na wul ma tigin el to usia ke ipshafla shi ke shamang ngawul malungan akate f toto shi ke ya wi ma chim shenge ak fonye la me kuno kon na ke mantean engan in lang silan ka na shenge mulle ke lang she arulan ka nakadeta ka wana ka dakkalim ye pieng she kem tawa ka lifti ka singalon ko fo singal china ke singal ye ushe mo lutu chilash na ke shen rian ngen ka na ke Sunday school na re fingan ta klie o ye ma tikinel sam from ngen leta ko da ka ka ye pe lifti ka singalon ko singal china ke singal ye metigi shen ria na ra makat long ye ka ya shibam shen nge pelchi ma leta ka ushe me pon ka china ke mo reaching ane alle already na pa na pa na ka dakala mi pa flow shin e pang fin tra ka pang na fin tra xielen ya pukshin natasha pang fin tra xielen man tigin e la farin ye gasle ma shin e el na lang as na pel na ko fin tra xielen pukshin e generalizing commentary el lang as yak na ke kas ko sai mo ken ara mit mata lashma tena kalam ke gashin in ukal digin tres kal la akate yang Mashinge panga ukala si panga ma fintrack si blan cashin ko lowo sa in langas lamange in kon matay ngo or makin na tantal terry nga sak ni nel pienya el elukwe mashinge menas copy medication atal elukwe na ke tigine lakate yange elukwe pa na fash na fintrack si pangan
At the end go in me if I forget fin traksima katlina ke laying singen tago kuminukwe liti la tikin tres kalingan kasko sai wapana wapal ko sai sinata singen langa shekle na ke kasko sai asige non ko kasap singe shenri lam ngalu yana kayo langa shekle kai shifela la ngai sam shifesina ke wik singe pa leni naknessness a day of atonement langa shekle kom kapashi kashi kuno kon ke len mantine ke sette angan na ke marichi na ke shenri angan ke kasko sai pangen mai na kadin loin na ke insan tekat mga na tik na tas ngayon kap kapwek peke na ifing um dali luti la dik interest nga nga elara tamil chile mam ta we go was on air fucking ye kakla on me online ifing dal loin na ke luti la dik interest nga ba na la ke siamang ngaul fosien na ke singali korsing na alle kalim na pa usi reference pa nga in akyokye na fin sa ka bangan len usi commentary singe langas na ke gas ko sai len ta ka akal auto ye si mangan na tum pange ukwe week singe pange fin sa lele so pange long term goal ta sakta short term goal singe pa katin ta ka nawala Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, ta flow singa in fashion. El ta ka usi me malutu tsike chenninga nakata ye ke Monday na usi ka si kuno kon ngan tak Monday, Tuesday, sang tangal mal akta ye ke chenninga. Petchana sang na phone chika din no kana mangali kamen chila naming al ligia. Atfana loin na ke kaswo o ye singa tam alle buna pa bangai finchak lan tikin tres ke bangai finchak lan kashin kol ma katin ta wi mat na kaywa jututang na kaywa 5 a.m. Pacific Standard Time nam dali clock shield me show ekaya worldwide but shield ne kyash ngai ne shepe you for ta get 10:30 p.m. Kuwam time na la ko marsh la kum tena we got live kum taka somni ke YouTube ma tamil chile langan ka taka rewind ye live shilal tik interest kalingan long cash mo lan ka matlas ko sai rem nan si tik interest kal sampram ngai nga fa na paela nga witness kit ni shilal nga yalu somna na ke litilal mo siya ngai tana pangarem nan si pangat machimay line liti kasnan kat kadin long ingin na ke mongul si katas yang kadin hesmak na katakalan kata te mo aksak si bang kat kankin malan fell we're in this world but not of this world man kat converted kat not na nagatok salan kat katila kadin te tay malan fell wana kuno kon si ke Fred ke sette akalan me ke Victoria which sausage si patron again katile malan fell na tramrum kin son singal banang or malal chetan leta ko si kafu fulan fell katinte tagana ke kastan god na fat na pael ma sikat na jelti kin tres ka tamlal chille ka tigin mek in mange inta ka wi met plas ko sange nakaye katin focus na ke masma eta ka jesus la floko ela floko na katin na kadin okala ako lang na ke flok panlen keep the light burning why na matan lanman mutlime ko siya why mga faculty jilal tingin nga on point short concise very clear reference can alert makin nga some rewinding but super long mausin na on sugulan kidnatas finan lanay nga insang akyok ye maluti siya nangata ka kaya may flash nga super floko ifin mo nalitu kata siya taga sampram kin ipru ya fosina ke singa lakos lutu natigin na taga ke fosingan migos na ke longol siya the following day na ke tastan long siya flow siya nga nga akata ya shri ka taga fonye la siya mangaw na taga akata ya shri
Ipruya la trak fonye la ke tasta ke malala ke ipruya ngan akaye shin chien panang o sha tem o sha fashionable. With that being said, ngal shu gak sigin gat ke tamle chiwe ngai tamle tikin treskal on fire met mas she kila mas men pang mas ma nga la mi mo sham so ngal ga kalim mi bang men she wu ma katile she na she. There's so many things that God can bless us with. Na me elu shetari sang na shafla. Elu shetari na mas masyal chelim med when natal chiven. Me pa el kufnan un wala kit ni siya. Pati gin siya lash ka nga. Alam mo na ke may lash ka nga. Me pa el kufnan protect got catch. Me pa el siya nan ka mangay. Na tigin tres ka kay lata ka nga tigin Mike su nga malum. Kaya mo mo ka akadaya na siya kaslan ko. Me kaslan gat na siya mat ko siya. Na pa la tafana tari ke siya mangol fo siya na siya lit ko. Wale nga nan siya wo ke long ni. Kulo kak siya gat ke mangay. Nga nu siya betam tal siya la siya beto ka sham ngai pa na pa siya neme. Kaya siya penduti lo siya pang kulo na malap teri. Tingin mam jumpa masingan kumpulo malap nga sang pela na siya tingin nan taga. Kali lain lasho nagat fin sak mo kadin taga o ilang silang kat taga ke ipu sapta ya fossi na kisiya lakus tintres kat ka usut pela kun rela sam from lumte kali pe na ke proy kat banga non ilo man lap Ikin volume man dekan taga na lang katesh. Okay. Okay, full tali ya.
인간은 Yes. Red moon. Well, tiget kaliangan faklo malapnusium tamlasan. Then kato si kiumngan, wiyasngan kay waklo malap. Nga sonol na shuishin si K88 uchak na lomsil dala ye waklo dwasin si ma nga flok na kushay. Ale me once going dear to me, anaki shams kung aridia, the righteous would be encouraged to rejoice and praise the Lord. Kaksakin mo yan, katuti katuti nga, inan ni, inan ni pashesh, na ki makataragya, kung saan ke piyang alap, pero kalito siya nga kat pabaligya yoros, elsong. Nashkimot kimasing nga itang lipan. I mean, let's really dive into this. Leme lang Ngay likia yuru was kasi ngay fangasom. Iwatan na rek makin. Ngay likia kasi na mail. Kumle masima. Ilikia talitche ye taliksina chaira sa Mail matalit. Talitsa. Kahum. Nataliksya mulya ka.
If wa kalemil malalkia kasi nga sira katurik makin. Mesero. Na bang from ke piang ngalil dem da ken fok. Nakatikan claim be ma askan metal euros. E kalim ki fakulan ngan. Last lang si asingan as misde. Oaru rainbow. Mong forses pasisel. Sfena limpe wangen masaplain maingi. Ngaklon sin kat ke malutut nge keep on coming. Anak yang akalim ya kat tu fe. Anake karis pala charmaya si makum lutigat ke kaya neke potter's house. God is still shaping and molding us. Nara pangan si mga encourage ke alam silipan. Ana vaksiloma. Wangan si malche kain tiyan anak manas na si kom siya yung kiaskom ke kangan madal. Pangan kaliyala ko. Nakatasong ke pray. Gula na talbe, gula malap. Nara, masih kay nansi kom. Efo katalik na tas ngayon maskat ko flaligi about fellows in kail. Think about that. Think about that. Kimdan kiya kasiyak sige lang ke ngalasas tugi ke unola ka lang tigin kometa kome hakewra la schedule la kan ke rik malaka. Kometa kome ikek lang elde nange kadel mo kome mise komni propheticness ke samsam la na rin karangan ilang komni ma may kek lang nangange ngay kek la kelin ngay kaw len singaul mga faksilak na sila. I mean, a kid yun at nga fakla, nga lensingaul baka kaul. Na fast ne, ka discharge mda, na yun da ne, isama ke lang tikin kumda lang naksingaul msingi. Nga o nga ito. Na kumita fakala ko may kekla ke naksingaul, nga akademiya ka, nakalem ki tenil sapta si fasingalu. Lamali pa nga shoot puksingan dum. Tenil state. Men fact mo, kaya dan som nagisyo siya. Na tenil da na swalla en Jerusalem, mata na pray na Jerusalem, kang mungunan ka at may mungunan ka ta. Sim na penaski fasingan. Golf, fruits, flexible. Daniel sabta si posngal yun. Hamnas kan riti, tigin fin ko. Oh, great. Gaslan ka at pangan. In fact na shil, shkekat kilin singaw, ushin na fukun siya, kadin kang, kof innum. Amen. Mesima kanaw sakit nila ko. Mesima, eta mif masyala kaya. Mungo, apple. Mungo. So, kaya recommend gaslan ka at nga, beling got revolutionize. Lutila siya nagi, curtailia nagi, kat nara, kat na masa kat nara. Ilawat siya ba? Ushe siye, incapacity fosngal lu, sabta si fosngal lu na ke, oye masikyak na ke masluman. Na yena, kung kaile, kidney unrecovered, na siselo siya, chat na force, kain mano, preventive pa eh. Kadena ngatin sum na ke organic food, magaya na, te process. Te may ba eh, tikin treskal? Bakit masit peniyal ya? Ngalan ka na mag-kispin nga celery. Ngayon na juga ila kupsi nga o kayang si Mila na kaya karapel na kaya wamangan. Aspel ko may Osaslo na mga. mom kante ko weekend, pangalutuk yan eh. Along Yan here. nga follow your footsteps. Masa nga kidney lagan na. I do not wish that on any one of my brothers or sister. Nga siya ka na patatyang kaya masya kasi kiyang kaya. I already lost 2 sisters and 1 brother. Wal matloang na ke. Even in my own family, kati samram kin mga. I already lost last year 2 sisters and a dear brother. Kati samram kin. If Kidney failure. wan samram kin ye. Kat make so posifan. O, may kusam dal long pa siya tikin treskal. Mana pa, kung dali pangan masirang amlong si tikin nanda ka sam mo. Hey, la Man, this is kapatol real kami. This is real life.
Real life. This is real life. Katte kan lutina kastan kat nga katte curtalia na ke molla siya. Parang nga fan Application simtan. eh. Parang fan simtan kia ko. Finwangan ki payapal. Nga te kan wikum ke. E fin sim na ke kastan ka at nga wikum ke. Tarak nga fin te wikum ke. Man te malan ka at. Tiki nga fintra ka din rala siya shalan na ke teaspoon sugar ke process mata ka ke aun singa lo ke sota Hey. ko. When siya pa na ngatam niyum kain kola alkos man lain siya. Kula Bakit pangan. tuba kaya ko? Kula nga pangan 2000 nga 14 bam dang at namla na biro nga. Kamusam? Ay, shit. Nagbangan, di lang man lang. Kung may bangan, Pangan. kakwakan ka ata. Pangan grace of the Lord. Eh? Bangan, Kung di grace of God. molding and shaping siya nga vaka. Now, Aksa fi ke masing eh. Nesing yematan na nekia ko. Na tamta chi wiyak pam tu lang eh. Talta nga 2010 na. Nesing im tanga met na. Ili ta maula ko. Na bayak yak sin met na yok. Wallah si ko rai. Dahil tula ki si len singe yem dan na lusa. Kain si lak lang si payangak. A payangak asyang buk nga usuk paulal siya usuk buk nga. Pay masal memo. At unang mani lang eh. Kapay la kung tikin simsigi na nga. Tadalan pangen. Dasakta na mwit na. Na nga ikle na ang ngali komnuti away. Nga sige nga tsun kom. Wangin pelas na siyum na baka to siyum siya to. Ngilang eh. Nga te tuin sumon na nga slalad fong ila kom. Wifak kastan kat misingi. Nga ito ko yen mo loman. Nga taltal na sil. Ila na suke buuk. Yen amtan mukulta maila. Na yemdal ne Marsha. Mas Marsha. Na den ke ka fæsja tignistan del. Det sånn at tignistan fær na ilangen na sil. Kumateng la vakam gulje to mum. Na banga fak na sil ngange. Ila para wo yeka. El para wo yeka. Eh elbam da pray ke mana ke wo man nekia gofto to leke ay lakfoni leke. Shin papsiko as cake. Gel pasangak foni yelle. Nakingali el tamlel asan wim tan gela fin payay ko painel. Kumli masi makatinandrang as a couple that compliment na po sisin ke passion si makatil sang na si dangi ke mission si ke unjing Namtan ke kal te fakek. Nga pa fakek ko. Dahil tu siskek. Ke mana ke wa mga akfashing Nga laga de yan at kamtan singe finte ke kasha lala. On the background, we are two totally opposite people. Nga sham el de sham. Dasak the election person di nga sham. Nakat compliment each other. Nga liye came. Tamtalen. Nga liye pe. So, whatever you do, kung lisit abong nalagin mo look up ang dieng matan kiuman. Dieng matan kiuman. May nga masya ka usi ma kom na malipan kumwang nga wi kum nem salakit nila ko usi ma wi nem at the kain kasha ya nga anas bita tan nga pa palong lamang ya take care of your wife dieng tan kiuman ako ya may tatal mo siya kaskim nakshikatan yem tan mo ita dieng lang ako ya na masyan sompe na vis-a-vis. Tanga vakken la pange. Nga kumta rama ka tayo siya fly nga syun bange nga syuk kumakum tayo na ano taxis. No, anyways, kaksikin kat lagat kan we fakakastan kat msinge. Nga kulogi mulutut wonge. Okay. When you start to think about the Sam's ko mga tram ko nga na kay David for nga lagi ngala na Lungse na po nga ko lang kat ke me malutut si mata ka nga we ko min pray mo kay kasalan kat kadin taka ke lenitua in kay nakataye me
malutut si Marsh ngayon na anaging fact nga kade iko'y nakasimulutut ngayon faranasyon sette adana alle gale malutut singe kumin ka nakatayala me kalmen atonement singe man kim shanong ke feast it ko siya da na shalla ke mulan lemo Passover siya tari na somdel ba Passover lam si masipsipyakel el mise na tukun Passover siya na de nakflat ke feast si ke unleavened bread na unleavened bread siya then may akfalati at tukun na tolu will become the first fruit kin Moullac kikelyaklala na ba day of Pentecost si mal so kilin aklam nga na kashawa na ara mga fistolu mga tsanong nga masiba at daktuting Kulo limsilipan man lang. Machim ak me living course Feast of Trumpet kay akon course kuksiyangan Day of Atonement na Shaflan pa tak Tabernacle Feast of Tabernacle. nabangan gatelu din na feast nga na tagatli na kipitsya ke maulan lemo Kulo man lang. in magat kandi na pe la mese sa manyak ni. Nakaksikan kat, bangan masyiru ka, katin kaliya, awit ko si matang Dito ka to ka batam siya ta skip ni siya lakos ta. Kulan sin kat la kum travel da kay Georgia Ako de rin patla siya utyak mo nga ba kaluke. Masya ka na nagi consideration na travel time mo man kung sumba na mungle na ba na nga na kaliya kadefa taka me ora la fa ko sing ali tu ke kasalan gat fin ko nagadnog ta pon fa guys ka ta fale ni safra da kadita la me keyword china ke shenria ma kat kan alumet kuna kafin no ingen Alle mo tigo. all right Recommend. well na ingen na de kaliya ke proye kulo na siwas kayo matagawi ka ta ngan filben na aglin go was yok shipin da Kulo kalusan kat man sa lang. Ako din kulo. sakin na bay ng tamda Terry klamalap kita kaluman eki kas magus supposed kain akay ka identifies kat kay wasisin siya pahin ko be tamay en sikra kulo kaksin gat na dalbe Becker kusray lila alright na klamalap tamda Terry ki me may fact makumdikiya ngay fall na ki me transition ka mga katpaskaya kulomalap na ime HOC kulomalap ki kas inak ka na yok makum usya ngayon kasagat kayo iplak kaya ka Mr. Lipa na ka wimat wiyas kaya ka taka pray ki mga pagkin kadinta ka tafala na bangi me wit makatlangon siya lagi on sa goma sundak sa lagi aklang walap hit na floko afadeguam afatata manuao itagas ko saiben si bela chamorro ingin man rasya katashig ingin na ngata kadigan saiben yangal akos lem singera nga man kan Saiben na ni Seattle Tigin. saiben in Seattle am tayo na yang kasi ang adlimi ko sa bangi Wow. or nga binuskom na wet ni ko maliak be sleech mata si sila ke nga pa ko ingin na ke pakotan nan ka din ne kasha yung an kain to kasi mo sa siya wai glaman lap kail asma lala yung damlel ngan kain me kali ke si pray Fast na me tigin. ay Kulo kail man lang. alright naknas ay nakim daw kiya nga friends yung ko spray pen ko sa shuyan na collective corporate prayer slash kuslinus misingi kat sano mo itkol nga del sum dame na kat da server ay ba nagin nesi babasi me pel kat anik nila talik na siya pa server ka fin ni amin ki school administration ka strike lang teacher mga tikluto ta ba fo siya ka nakadin ka in pro injection kat malan kat main el falatigi man kay wasay na panangarang approach nga gumuya prebe na in cash mo makataskya pange trademark sila mit lalvong iya prayer
kat lo malap na siyum kat baba dawagan da kay nila siya kadalle faksifisya ki kashalom da kalangan medallum in ash fin mga kadash kenge in ash ki mga kadash kenge Oebe ki fashe di klasha kalangan medallum in gana raurik maushngek na kewalom nanak mo na slo sen vulwash kinugdugin mo yun lom spekatle katyaman ganan siya kemet wiyash na kewa om dain belin yok shala ashor kam ta ke nursing home ka iwe inono ka finilom si ke masla edalik naders pen presin kate de tu in siak the blessings to min patati feels na kewa ka kat na kewa kish ben bela bange yok challenges ta ka ta lela ka din tena lose sight ke focus tas ke masyos paelom ma sim de ke chances de ke revelation kenem kat baba kadinge sapay kat ten fakikilang silom amen